Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu na kanalu Cookie Lost to Travel. Danas smo u Hornu, malom gradiću od 70.000 stanovnika. Nekih sat vremena autobusom i pola sata od Amsterdama prema sjeveru. Prekrasne slatke kućice i nalazi se isto u North Holland provinciji. Ovaj ovdje muzej Westfries je navodno muzej cijelog ovog dijela Frislanda i jako je zanimljiv, to smo dobili preporuku, ali to ćemo otići neki drugi kišni dan. Da, ova stabla što vidite ovako režu i onda ona u proljeće procvatu i naprave kao super zaklon i ovako ih režu sa strane da raste granje, skroz zanimljivo. Preslatko je.